Kinoyalam Confederation of Riboy People Nekasi Kilalet Banjureb Yakawe Kajaka Kabaha Hapo Kashnong Sumer Riboy Hadian Biklayo Jingte Bakite Kisnyang na Shabajala Omsham la Tes Nekmi Binia Yakakot Kikia Kisnyang Henry Lashpin Biang Betang Dekat Kisla Kata Hadian Bakilai Bakate Kajaka La Pelong Kum Kajaka Banboy Kisnyang Kiblawan Rat na Shabajala Banakate Kajaka La Penya Yo Pachkiwe Pat Kijaka Baper Kibaper Kibadan Harilom Kasi Uba Bandari Rentat Yang Presiden ka Confederation of Riboy Ulaong baka nongrem ka apelong ya kaseng baka nejureb ya kate kajaka kadai hadian biklayo ikajing ujon na kiriyo padba. Iwan ni hadian binglayo komplain mo nagibriyo subun gibriyo ba komplain ya kaseng. Hadian binglayo komplain ya kaseng iwan ban inspection ya kani jika supply senyang jika jela ka jungi. Dari boy kadi ka way ka main gate ka ba wan kidi mar di kamtam ki marat mo senyang ki masih wan ya jeng ba jung dari boy ka ban pas ya ka Silong hiberwe ke Meghalaya hiberwe ke haban supply gini gimar dan saya ada den benglawan cek gini kisnyang niui ba ya kisnyang hi personal kemcek ruwe puwe kisnyang andre la syubyang tenggi jingtho tit ki biang nakalyang doktor veterinary nakalyang ki observer hui bade msan jingtho ki biang lut re ke basungsi gelong ba kisnyang we puwe kisnyang kemcek ra apo kali marble habang phone ya ke DBO ke district veterinary officer Wang bangimla ban check we pu yang namar ngimdan ya animal check gate. Nakadaw bangimdan ya animal check gate tikadaw la shukit ba yusnyang la shukpet bitang na bartrop. Sukane trok ka bahe la ket yusnyang regi doktor kiwan shukpet na bar frame check we pu yusnyang. De lada frame check we pu yusnyang menta benar dengan keswan keluar kawan jingma ya ka jala jungi bro we. Kamtam ki pai bam do snyang mo ha state jungi bro we. News nyang bodan hani supply bro we ke jala. Telah dah supply seberapa kau kejelah, krem dah tes way puai senyang, atau yaudah senyang badan yang kena ke jingpang, hampir isi jingpang senyang ke kelak kidan, telah dah krem tes bayi nu senyang, lese itu kibriyo kipapam itu senyang ladan kena ke jingpang, mana banci me ke jingkitli, telah kalian keseng hing lapun kaya ru wadah kene ke jingtho, kadai ke bangla pun kaya shau veterinary minister, belong ru deputy chief minister juga jelah ke jungi, lapun kaya ru kene ke jingtho, bang ini kendo, bang ihap pendawa. Bakade bendan ke animal chicket hari boy na ya bro kimrat om tang usnyang re bro kimrat namar bele kila shurung lailan ke jala jungi kumah berni hat kumestis khana para kisnyang ke bakrem tes suru ke bakrem check veterinary officer krem check ke doktor krem check la supply ke jala ke jungi tede nak takadaw ngiwan hane inspection krang ba government kan yui nagar pade ke DC re boy ye ki DBO ma district veterinary officer kin simkhya halor beje kini ke mar point apar namar blek onra ka jingma ka jala ka jungi tena kalyang ka senghi mardang in sai kundu ya veterinary minister banyekran sani ba halor beide bene ka kam namar blek kisnyang ke bayab ru kibon apokali ngi kisnyang gidan ke bayab hoy kim brek rumar hne re ka bama kalong bayo kisnyang yap ru shawat tunban dala dia kata ka de jingma ka bakraw tena kalyang jungi ngimdan e sibon ai ba kam kenya jikman ndangi lai kundu yo minister in charge of veterinary in saya penbaik bahabadi tentang bukti polisi buat